Бул жерде баягы намыс деген нерсе бар да. Бизде Бишкекте мына көкбөрү тайказанга ойнойбуз, башка кылабыз ушул байыш, бауш палвандарды биз чүйдүн ар бир бурчтарга алып барып улак ойнотобуз ушуларды. Ушулар биздин Юктун, Жалал-Абад, Баткен, Ош областынын намысын кырмап турат ушу жигиттер. Байге үчүн, сорун үчүн чаппайт булар, намыс үчүн жүрөт ушу жигиттерибизчи. Ушуну эскертип, мына бүгүн Манас палван ушу кур жасатыпсыз, алтын кур. Манас, мен өтө ыраазымын. Мындан кийин да ушул жерде той берейин деп турган жигиттер мен силерге айтып кетет элем. Ушундай өзүбүздөн чыккан батыр палвандарды сиздер менен биз колдобосок ким колдойт? Дайым биз чындыкты талашып келебиз ушул жерде. Мен өзүм дагы ушу Баткен областынын атынан Көкбөрүдөн калыспмын ушу Бишкектечи. Ушу биздин палвандардын дайым талабын талашып келебиз. Алла разы болсун. Мен өтө курсам болдум Манас. Себеби бул палвандар бүтүн эле Кыргызстандын намысын коргоп келет. Мындай палвандарга мында алтын кур эмес, башка эмес, мындан чоң даже квартираларды алып берип келсек дагы бул жарашат. Бул баягы бирөө андай дейт, бирөө мындай дейт. Жок, бирок биз ушу борбордо жүрөбүз. Биздин Кыргызстандын намысын коргоп турган ушу палван балдарыбыз. Любой жерге барыңыз 80-90 килограммдык палвандар торпокту ким чабат? Казакстанда чаппайт, Өзбекстанда чаппайт, Тажикстанда чаппайт. Торпокту болгону биздин бир гана Кыргызстанда чабат. Бир кол чабып коюңуздар палвандар. Болгондо дагы мына Жалал-Абад, Ош область, Баткен область ушул территорияда гана чабат. Чүй Бишкекте жок мындай торпок деген палван. 80-90 килограммдык торпокту бул жалга салыш деген бул өтө сиздер менен биз сүйүнө турган биздин ата бабаларыбызга рахмат, ушул палвандарыбызга. Ушундай торпокту чабып келген экен, ата бабабыздан калган салт ушуну чабып келет биздин жигиттер. Ушунун үчүн мен ушул палвандарга таазим кылам. Элибизден, жерибизден ушундай күчтүү палвандар чыга берсин. Амин. Аллаху акбар. Амин. Рахмат Манас. Алла разы болсун. Айланайын жанага, көңүлдү мага буруңуз. Мен Манастын ырдабанайын, сүйлөшпөстөн туруңуз. Айланайын жан Манас, аман эсен бир болуп, атың сонун турбайбы? Кудай берип жарашкан затың сонун турбайбы? Манасты Манас кыла алган, үйдөгүң ошол сүйгөнүң катың сонун турбайбы? Кансе дагы ошундай, Манастын эмең ырдайлы, Манастын мына тууганы, аксакал болуп турганы, бек болоттой агамды, Кудайым сүйгөн адамды, ырдабастан каламбы? Улууну көрүп инөсөт, кичүүнү көрүп мынаке, эң улуудан алсаң өрнөктү, кичүүлөрүң өмүрдө жамандык күндү көрмөкпү? Бек болот деген бек болот, туугандардын ичинде аксакал болот, кеп болот, бүгүнкү кылган иштери демек жамы журткан кеп болот. Бек болоттун артынан Анарбайдай ажына, ырдаганга талпынам. Айланайын Анарбай, мына небересин атына мингизип алып татына, эч качандан өмүрдө бале келбей башына, туугандардын төрүндө аксакал болуп чал болсун, барган жериң ушундай оюн күлкү шаң болсун. Эме үчүнчү мына тууганы мырзадай болгон агамдын ырдайынчы бул жагы. Мырза деген мырзасын, туугандардын ичинде кантип жумуш кылбасын? Мырзакемдин ырдасаманда мазза кылып тыңдасын. Айланайын мырзаке, агалардын ичинде ортомчусу болосуз. Ар качандан ушундай бөксөрбөйсүз, толосуз. Туугандарга келгенде төр жака барып коносуз. Мырзакемдин артынан Алимбек деген агамда, эң Алимбек деген бирөө бар. Алимбектин айтпаса кандан акындарда күнөө бар. Алимбектей акемде алаканча сүрөө бар. Айланайын Алимбек, улуулардын ар качан айткан кебин кыласыз. Кичүүлөргө өзүңүз башчы болуп ушундай орто жакта турасыз. Айланайын Алимбек, анда туугандарга ушундай кармашкан колуң бекем болуп жүргүлө. Эл ичинде ар качан эсен болуп жүргүлө. Өрнөктүү болду бул күнү. Мынаңа Шакировдор баштаган Ала тоодон үй бүлө. Анандан эр жигит деген бешекен, эр жигиттин ушундай акын чаңырдап дешекен. Эр жигит деген баланы ата энеси бир кезде эл ичинде эр болсун, кабылан Манас шер болсун. Карышкырдай болбосо каарлуу болуп жүрсекен, арыстандай болбосо айбаттуу болуп жүрсекен. Ошондой болуп эр жигит эркекчең өмүр сүрсекен. Ошондой дуа тилектен эр жигит деп мынаке коюлган экен атыңыз. Эркелеп мына тууган
balvandın arasından erjigiteň örnekli bolup basıňız. Emin erjigittin aldında dadil bolgan biri var. Aty da sonun başgaçan adil bolgan biri var. Bayış işin kile. Bayış işin kile. Hey de mana bayış balvan ap geldi ga çirkene. Bayıştan bayış alıp atat mana. Bayışa ber aka. Tart bayışa time boldu kalganing. Volga 31 avtonan iyisi tavıldı oxşayt mana. Hey molodesi otanga balli. Bunanday bolatay gördüňermi? Tibe boldu eme. Tart deraka kazan. Kamazga tart. Esep oldu. Oldu esep. Oldu Kamazga çıktı. Kamaz üstündeki bayışkana. Tura bayışı. Kamazın üstündeki bayış kolu kadar çıkan olsun. Hazırkı altın kurdu neyse. Eldin namusuna törülüp batasına bölünüp çürgön. Özüňizlerden oğluňuzlary. Bayış balvan bir gol çap koýarsarmy? Abaragalla. Hey deme. Gire koýuňuz beri. Durasın Adılga canında durat Adılga. Koýa tur, duwa ber alala. Ay eme İdris balvan koýa turun hazır ana. Hazır Adıl aşysın ana. Urmatly jamaat keliňizler jakyn. Bugünkü toy bergen mına Manas balvan agalary menen bir tuganlar menen jakşı bir dua bereriz hazır. Kele atçamyň baryn kelgili. Jakşı bir dua bereli buna toy bergen baldarga. Balvanlar bar geliňizler, jakyn geliňizler. Ulaka tibeli ogul çemebe. Adıl aka getpey turunça hazır, hiç kim ukpay koyat. 5 minutda turuňuz, Adıl aka jylbaňçy. At baspay tursaňar, tibe turgulaçy. Boldu ulak çağılbay, bitti. Tibe turgulaçy. Buna toýdy neyse, tibe turganlar ke kol köteraly. Amin. Ulak bitti palvanlar. Men bir dua bereň anam ýerde gajikelerden dagı bir dua alabız. Amin. Bugünkü uşunça eldin barını jiyip elge toy bergen, elge aş bergen şul Manas balvan. Allah'ım senden razı olsun Manas balvan. Bir tugan agalary menen, inileri menen uşunday elge jakşı aş berdi. 3 günden beri elge şunday toy berdi. Manas balvan. Sizin üyüňizde daim uşunday toylar bolsun. Amin. Sizin tapkanınız uşul adaldan bolsun. Elge jyl saýyn uşunday toy beriňiz. Sizin baldaryňyz mana uşul bizdin Bayış balvan, Bavuş balvan, Joğdar palvan, Manas palvan uşul jerdegi bardyk palvanlarymyzday palvan bolsun sizin uluňuz. Amin. Bizdin uşul palvanlarymyzga da Allah'ım omat bersin. Bul Manas palvandyn gelecekte bola turan baldary, nevre, çevre, uğralary birbirine uşunday batır palvan baldar çıksın. Tapkany uşunday toylarga buyursun. Hiç kaçan eştekeden kem bolmasın. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmat. Amin. Çok rahmat. Hazır Bayış balvanga berip koyun mikrofondu. Bayış balvan. Berin, Bayış bir dua verikam. Buna Bayış koyatır 1 minut. Urmatly tuğanlar keç kirip edetlep toya geler içerisinde. Buna 31-10 Volga üstüge buna çavcura tokulu at. Buna 2 sorunlu Bayış balvan çoğu salıp aldı barakıllı. Bir kolçağı koyalım buna Bayış balvanga. Omatı keltirganda palvan bir jaşlap dua veren Manas'a kılın. Manas, medeni dostum. Kança palvanlar, kança aksakallar kavul aytты, oşonun bardygy tüs isin dostum. Şu nedeniz Aştan'ın alikisi olsun dostum ha. Şu nede tinçlik bolsun dostum. Jakın bu Bayış. Allahu ekber. Mikrofondu aksakalga bergile Manas arkamda. Hazır Bayış'ты minerge alıp gelsin dep sorun koyuldu. Bul apar, buldun apar taşabıdı deyip söz dukkandan özüm barıp şu Bayış dostuma beri albay aldım dep barsamdan niyet kaldı eken Bayış dostuma. Özü nasip kılıp uşul jerge alып geldi. Bul wagtyň tarına baylanıştı, attı da üstüne özüm barıp koyup berdim. Şu Bayışka nasip eken nasip kılsın dostum uşul ha. Rahmat dostum. Gelgen palvanlar, barjoňuzlar, razı bolуңузlar. Şunda ulaklar her biriňizlerge nasip kılsın. Rahmat sizlerge. Az bu köp bu kapı bolbosunlar. Menden getse geçirip koýgula adam eken kiçine geçirip adamda katarçılık bolat eken geçirip koýgula menden kiçine katarçılıklar gelse. Rahmat barıňızlarga. Amin. Allahu ekber. Aksakal eken bir süýlep patasyny berip padarkaly berip koýulmuşy Bayış bolmagy. Urmatly tuğandan bugünkü gelip şunda oynap köňül açıp bergeniňizlerge çoň rahmat. Oşa Beki Acı Şakirov'dun en çoň ulu menmin. Kiçinesi Manas uşul ukam. Razı bolgula. Muna Bayış ukama maşinanın tek pasportunu tapşyryp atabız. Uşul maşina Akjoltay maşina bolsun uşul ukam toylarga barganda, ulaklarga barganda minip jürsün muna. Razı bolgula tuğandan.
Baygelerden elere. Tokulu attaki bayış palvanga tapşırıldı. Buna men Amin. tokulat üçü de palvan. Tokulu attı ne göre? Bayış palvanga bir gol çap koyulsar. Aleyme hazırkıday gol çağını ayanbay. Mına unday Manasakiga okşop. Men de toy vereyim. Men de şunday balvanlardan başın biriktireyin. Jakşılığı mağa da juksun degenler. Toy dünyasine Manasakiga bir gol çap koyulsar. Gelen bolsun. Taptanağar adaldan bolup buna uşunday toy marakelerge buyursun. Bana çakağar menen, el jurtungар menen tinç bolgulagın. Allah'ım jakşılıklarındır olup, jamanlıkların jolatmasın. Bar bolgula, bay bolgulagın, tinç bolgulagın. Mına uşu жерге келген туğanдар дағы, mına özleri дағы ayttım. Razı olup kettiңiздер. Mına bizdin alay öreninde bunday özü bek ağabız alaydan bolat. Alay öreninde bunday toy verecek. Mına şunday toylar bora versin. Toylardı nasip kıla versin. Daim jakşılıklarda bora verdiңiздер. Bardığınızlarga tinçlik, amançılık kalayım. Tinç amançılık aytkanыңыздар. Allahu akbar. Allahu ekber. Rahmat aksakal. Çoğun rahmat. Bir tuğanlar güzünde Dalısul Bekavam'dan baldara Mırza akevizdağı Dalısul derde dağışınday toy verip buyursa Mırza ağacının ulağına geliңiздер inşallah güzünde. Alemi 17 fevral erten mına iri suda da çoğun ulaq var eken alcağa ötüңiздер. Bayış palvanın astındağı atlayıp keteli. Jallayattan gelgen Zamir ağasının karatı menen taştaptır Bayış palvan bara geldi. Mırza ağacıға dağı güzünde toy veret bir pata örüp koyuңuздар. Mırza ağacı Karayök palvan. Keng beri. İdris palvan kemer Karayök'e akırgı duanı verin bütürü özün. Karayök palvan bir dua beresiz. Mına Mırza ağamdağı toy veredigen usunday ulaq. Dalısul Bek ağacı atağızdım baldara. Baldarına toy veret usunday ulaq. Amin. Buna ulakçılar. Buna Manas lege usunday oyun kıverdi. Buna herkesin koldan gelecek. Buna şu elin duasını Allah kabul kılıp, şu ulakların duasını kabul kılıp, şu Manaskanlar Teala ne dilecek dileğini versin. Buna şimdi adamlar Manas olsunlar, köveye versin, zaman avuç tinç olsun, palvanlar olmaz versin. Allah Teala buna Manas balan, senin güneyde kadar, bunda kılıç herkesin koldan gerek. Bir kapılı olsam, bir adam, bir çaynak çay, bir donda alıp kemiğe geldi elbet. Buna sağ Kuda verdi. Ne dilersen kilen verdi. Kulakların duası kalkmadı. Allahu Ekber. Mırza ama. Mırza ağızına uşunday jerde ulağı verilip, barız uşunday gün kelgen nasip etsin. Amin. Mırza ama da dua veriңiздер. Kelgen adamlardan barına tereң razılık bildiremiz. Aybar Amanға айтыңыздар. Ел жұртқа, туған рух жақшыларға салам айтыңыздар. Ар бір берген дуаңыздарды Құдай Таалам қабыл қылып, мынандай жақшылық келген балбандардың бардығына жұқсын олайым. Қызмат қылғандардың бардығына терең разылық білдіреміз. Өзгөчө Кәрім әке көп жашаңыз. İdris palvan sizin de önünüz öçmesin. Amin. Kırgız'dan bulbul öldürüyorum. Rahmat Allah razı olsun. Erisin hizmet kılan adam bana versin. Ömrüne olarak verelim. Daim жақсылықта da, ayıplarda da Allah'ım cengizni kampız kutlam. Türkçükte denk etsin. Hurmatlı tuğanlar, kelgen kalamızlarga razı olunuzlar. Amin. Çoğun rahmat, kelgen kalamızlarga razı olunuzlar hurmatlı tuğanlar.